Nilip Democratic Forum at Hekpen NDF Lapen Chokiola KSA Aro Atum Chelangsi KGBV along Kahumri Damasai Kerengpong. Karlitang Sumila Rong Hangpi Alam Ki Aputak Sarlo Asong Atum Arsik Jitpen Perang Kiame Kepapon. Hamren rong hidi arsong ka cheleng PMG SY atwar akele ka salam ka sai oi aputhak rong arara tumpen chokche pusin ningduk chepaklangpon. নমস্কাৰ মই গাগলিনা আশ্ৰায়ন আপোনালোকে গম পাইছে মই সোনি টিভিৰ ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ একগৰাকী জিআৰি হিচাপে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো যে যেটো অডিশন ৰাউণ্ডৰ পৰা টপ 16 লৈ যাত্ৰা তাত মোৰ আপোনালোকৰ ভোটছৰ বহুতেই প্ৰয়োজন আৰু ভোট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত বেছি একো কৰিব নালাগে খালি প্লে ষ্টৰত গৈ লৈ পেলাই সোনি লিভ এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্টৰ অপচনটো দেখিব অকমান তলত গলে ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্টৰ অপচনটো ক্লিক কৰি পেলাই গোল্ডেন বাজাৰ গিভ ইউৰ গোল্ডেন বাজাৰ বুলি আহি যাব গিভ ইউৰ গোল্ডেন বাজাৰটো ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে কন্টেষ্টেণ্টছ গুটেইখিনিক দেখিব আৰু 17 নম্বৰ কন্টেষ্টেণ্ট জনী মই হয় গাগলিনা আশ্ৰায়নত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোক প্ৰত্যেকৰে হাতত 100টাকৈ ভোটছ থাকিব প্ৰত্যেকৰে মানে এটা ফোন নম্বৰৰ পৰা 100টাকৈ ভোটছ দিব পাৰি আশা কৰিছো আপোনালোকে যাতে মোক ভোট দিয়ে আৰু আপোনালোকে টপ 16ত মোক পুৱাই আৰু টপ 16ত অকল মই পাম আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ জৰিয়তে আশা কৰো অসমবাসীয়ে মোক হেকন মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে তাৰে কাম Nelibirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kasing Honarat Do Anapan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeda Birta Norangton Panajita Nilip Democratic Forum at Hekpen NDF Lapen Chokiola Karbi Lo Charlie Song Atum Chelangsi KGBV along Kahumridam Lakhain Koira Pon Nilip MSC constituency ke palo Chokiola along Kedo Kasturba Gandhi Balika Vidyalay Mateti Hekpen KGBV Lo Charlie Ahemalong An Chokiola Karbi Lo Charlie Asong Nilip Aro Lapen Nilip Democratic Forum Mateti Hekpen NDF Asong Japoatum Lo Thanbang Atumalong Chetong Damsi Osomar Atumaphan Kaiketa Mesen Pen Lo Kethan Pon Verji Aputhak Chingki Chethan Pon India that be along retina pan keiso mate inglong arlok ke do kitu kelak arat ahem ausopia tumaphan kacharli ahin kapatiku ke derji aphan pura labangso KGBV awasai nilipa habar alonganta penang an ahem so arlo kacharli aning ke hangatum labangso awasai longdunno Bonta la socho ki hola KGBV lo thanbang atum amithang acheklo jontin abainong chobom busitame lo ke thandam ki juma phaisi omunak lasin Nilip Democratic Forum at Hekpen NDF amepu bilison terang lamjai sarpo sujit timung lapen chokiola karbi lo charlie asong Nilip aro amepu lio tisotum kahumrida mahut kachitong damlong ahot ke bangphi vet thanbang phi junaki bepi molina NTP bohalang bangphu sarlong kitok bilapen Kitun ke danga bangpi Rosila bepi atuma phansi chetong damlong chot Chokiola Karbi Lo Charlie Asong Nilip Aro Lapen Nilip Democratic Forum at Hekpen NDF atum Kahumri Damahut Kasturba Gandhi Balika Vidyalay atum Napachini du natengke puhenlo Penang an atum ke keso pen lo kipi lapen kesang alo chipidet atum ta do lasi pinike armu ong par pedat pusi lamklar nang chipidun Lason se Chokiola Karbi Lo Charlie Asong Nilip Aro Lapen Nilip Democratic Forum at Hekpen NLDF Asong atum Kasturba Gandhi Balika Vidyalay along Kahumri Damahut Non ke bangchilang apor ahut pen ke methang asai cheklem pon pamerangji pusi than pare teka Nangmen pula Men ki Jilina Bepi nang class kono class 6 nang tu school men pila itu KGBV school Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya nang tum class ke kono porbe nang tum do ke adap 8-9 हम सिटी तो 8-9 nang tum teacher amen pila teacher हमें कि
Ma'am Jonaki ba. Jonaki. Bang ano nang tum teacher? Miss Mirbon. Okay. Ma'am Jonaki, Miss Danger, Ma'am Mirmili. Okay. Madam Lily. Lah. Te nang tum han class nang than wer kuma bang no. Nang laan tu ta nang than lo do. Okay. Nan to tang than di. Te wang we pin tum na duma. Nang than we pin na. Nang than the pin tung ge bilo. Bang la. Kada bang la ma. Kai ke bang lable. Kada bang la le. Te nang than wer teacher men pila. Than ve ke Miss Danger tum velo. Atam bela. Class ang vera teacher ka men ka. Ani bang ke bang ver ve ke laan ta. Kalang ma. Te nang tum la hoptai si pen ni ka nang tum class tu ka. Monday to Saturday ma. Ahut tan ke hoptai sita do lap ki. Dan lap Sunday ke duma ba. Sunday ani ke nang than the la san la da hostel lang sinang pachari li. Pipila na pa Charlie ka. Do la san nang ning hang subject an charli nei pu thek the chat chat an. Kalang. Te nang tum man thera nang than mang than the. Thế ra thà ta nang than. Therang thakang than. Nang thek la. Om thek dun lo. Ko pia therang lo pini ma pikok ma jamorong ma pila. Jambarong. Jamorong. Ko ma miss bang la na than ka. Miss Mirbon. Miss Mirbon. Te nang tum man anang pi man pi pe. Nang pi. Ente nang tum kibe dim pi kado be duma be. Do Nang tum han ani si batai an anang pi. betai thom. Adap ana por nang tum ancho. Breakfast ko ana por adap. It It ka ani si tip thom ma tipni bel. tip thom. Tip thom. Anar lo ko ana por ancho. Anar lo e Ang men sone sa. Men salon ke tokbi Kalang ki tawbi. hostel caretaker Kalang ke assistant accountant kalang. Dek nang tum ma kitu kusung pini duma da. nana ko jata bilang Ajan ta bela. Dan nang tum han na piri pen sing lo kichu yo na son an la sumar tum han pali bom. oh ni tum on time hula district pen baby kami everything kami ni tum provide bom lo Kalang. tang kele ande student man pilo Ahot pen kibeng fan duma si mit person. avis Abi regular nang lewa. regular nang lebo Dan nang tum men tu pen la dak nang tum itu ka. ni tum ini ke chuning pen lo hai chuning man 2000 la corona ठीक कांकु को बहुत ला कोरोना किसो अबुर तान को अजनी हॉस्टल तुम ऑन टाइम लोंग ले देला हिदी ako la so pidat ako next November ako student hang tulo ako second wave bang tu joili lo ako hostel ason si non bang properly tulong la hostel bang function bom lo Teaching staff non teaching staff bang on da 13 do 13 di. Te ajak tum ke bang we do pusiari long asia kona hong. na tiwang we ajak tumang ke leave and leave do Leave ken binong ma mande ke bang we binong. maternity leave Ah. pen ke la baby care leave tak ke mata do ke warden pen assistant teacher la bahini bangke la tum resignation si pilo lang tum pan non Transfer. interview call bon la suppose pan ni Kalang. ke la sofia ko assistant cook lo di assistant cook anta la son kasi la district sort of interview call lo tum adim ta non kini ko hai point po ba Te la nang tum dak usumar tum do la tum phan la kit thengi chok pu abirta long nang nang ni tum karji long ka asin nang li hin pen then long ma lapson kit thengi chok ni hin pen thei long le ko student ta nang chithan the lapson ke ha prang sidang limen jitan pun lagi ma Nilimen Chunaki Betri Nilida assistant teacher part time. part time de te nang le tum usumar phan pipi la na tung than pun ke Nilitum ang ton subject than pon math, social, science. Subject ando? That 6th do. 6 ta ante class kon pen da do Only la education la only subject chot kali hai. Nitum la bahira ta than pon la therang la hai tailoring la hai than pon. Manila bangke co-curricular activities. Co-curricular activities ul hai bang. te la comment tu portion nang tung than than la so
kemen tuar ni si than therang pe ni go Therang Saturday Sunday Saturday Sunday kan gonta la nang tum than ani 2 siam hours jawa nang tum si than pon mana me thang se than pon ke nan tum la ke than ang bong pen improve do mo somar tum improve dolo la adok tume ke thek ta do adok tum la ke thek kanglen tum ta do mainly nan tum ke than pon ke kupia bang na tum than pon ke nili bangge Hindi subject tela somar tum hanang tum la therang thak pus tamen ala karbi tum ke du mo di kup pini ma pikok ma plam mana jarong sinom ke than bom la jarong lang di aprang bana jarong si than nang le la sinang le bom hilang la pini la hai bang ke embroidery ta la hai ta jarong ji tu a khon phan kon ta lo na tum non than pon bom ke duta lo duta jarong tang el jarong ta na kon non khon dulang mo bela ta bonai bom lo dulang ma kenan tum da ke chu yun pen check lok pe di ka do be angton free la bang ke angton free long bom ke di long bom ke chu yun pin tanan tum somar phana porteng ki pon porten la da bote horlicks pipo la breakfast pipo kenan tum ki pathua hin pin ta bi pon ma ke pathua hin da do comment to por la Saturday arni evening ma morning defense than pon evening ani bang ke self defense than kalang ma Kenal tum la defense ke than pon bang koma si than pon na tum bong ben ma la ni tum sob 6 months pen e phong hai wang do sita me la ke than tang an pot practice wear ja tang do evening tela nang tum la somar dum phan ki theng ki chok puya ke doma be ola bang ke ave la hut pen thek Karbi Anglong Choki Hola Pen O'Nilson Rongphar Report Biswanath Karbilai Tang te pini adun thua bertan non putharang ton pen arjekta Karlitang Sumilya Rong Hangpi Alamki Aputhak Karbi Anglong Women Justice Forum atum Arsikjit pen Pherangkya mei ke phapon Karlitang Sumilya Rong Hangpi Alamki Aputhak kache song mate kes kache dan non puta ington tela dihinahin kaduya joksi kanglen dokok pusi Karbi Anglong sarlo song mate Karbi Anglong Justice Forum atumahin pen lamthe paklangpon Patumi arkoni phai engkoira thok thelang arni nerlo por phai krehini apor malam Karbi lo chale asong lamding road asai hemalong Karbi Anglong Women Justice Forum ame phi biolab bepi pherangke atuma phan kapachini ponke Karlitang Sumilya Rong Hangpi Alamki Aputhak ahok pet kangsai kelongji aphan High Court along chedan bombo Bonta penang anatum kek social media long Karlitang Sumilya Rong Hangpi Alamki Aputhak mate akes pajutat lo pusi penang anatum paklang ponlo bon fitame laso akes abangke pajut pon pelang High Court along insai pon bomlang puta klar dak pen Karbi Anglong Women Justice Forum atuma hin pen than paklar pon Halo, hari mantap kilo. Ini militum press meet kami Karbi Anglong Women Justice Forum hoi pen abang kenal tuhan kita kolam teke lahalo. Nini ni thoma prang Karlitang Sumilya Rong Hangpi ake saputhak pot kisuman raratung kontroversi mate kachini damde kile damde la son doko saputhak sini tum hin pen clarified tiji sila so puthak alam bangke Karlitang Sumilya Rong Hangpi labang so kes bangke High Court long bang non sulibom mane akes le ki jut kali apen akes le ki close kali ke damtang isia lo klang lo la ke human rights along ke sing long photum pen da FIR pilo amasi la so FIR pia ateng pensi mane human rights atumabang atumhan hearing hanglo hearing batai dami hanglo samelang itung kopini kisung du kopen masilang tum hearing ba kitong tidak lo hala so pen porsi batai ni thom hangda pita jitong tidak porsi human right ahoya hin mansi la bangso kesa ba ke cross check lo lo si hal bangso ni thoma pran klang lo la sing litum Karbi Anglong arada phan ki puji mate ki paklari alam the bangal hailo je Karlitang Sumilya Rong pia kesa bangke dam bom la la pensuli bom la hearing samedo bom la asap odihi namu kacipidun mo we penajoksi non so dak bangke agef doko son sinil tuma bangke court pen sami isi information and law pen nang itu media true pen sini itu nang itu maphan jai pon lo
Asa case nomor penil la hai hui ta nang itu ari dia ni litum nang pipo la si case bang ka do habe la kalidang similar ha pe case bang ke la posisi li bom lang case ke close kle stame asap odi hinamo chok cecet ajoy ne masih la puno ko bang ke ada bang si extend chok la puno la si ke dam tang ini thom prang ke klang alu ke klang ham klik case bang close check wa hala bang ke ka break atum si ipi human rights tuma pena bangsi ala so case ke nang lelo hearing donde ada masih donde ada batai do oposi masih cross check ini ke angdeng leke lelo jut nang ko angdeng si dolo la so case jung si non itum ilitum pajudam kok thek ko te itum la so case bang ke no ko long same chewan pen itum lada ki claiming sai an mai itum claim pon nong bon si tame so luk so dak si muni ili tumang bong che rap thek chot ti amasi hala na ke claim pi tuma bang ta akijoy kali dak mati de amadi hina mo mukha bang avede masi advocate tum han penceng lo kadu han tani litum kadu we tum pendame che rap no ka sik sak do akatik kuk do kok lo amasi akesa bang litum pajulong lere kasila so di hina mo bang yong si litum pu pen ti bang rumen penilo pada akesa bang ke jud dapo son si ni tu mabang ke dak advocate pen high court pen ke lanthe ralang tu pen long pon lo nili tu men ke la sidi hina mo ke batai da phang ta pe ne bom lo kumane aleng the tum tame so contribution ke do bom lo tame ke long le si omuna chirap nang ko bang ke ka do ko beta ninji tame ka chirap bang abede la pen hala juntu compensation victim family dum han di compensation bang ke 8 lakhs ko ane ache dola hala bangke hadapen bang pacok elo stami alak to me juntu victim family ari pe lela aso ang denga bangke stami nona bangke ala victim family to mangke totally sa velo la pen kapre kham phanga song ben chenglo kadu ave tum kachira honji pu tum stami jakong kavedet ajo ini ta haipo masih personally ko mani pidat puta aveda lono ko ke masih ala advocate tum ben chenglo kadu ave tum bantame dihina mo bang nang ko pasi la pilong le dana masih akes ngon ko la posi do ko stami akes bang ke juje la ke dam bom lo hearing la posi dam bom lo se no nang le tumang no ka do be lo stami ni le tum court pe na lo bang nang le tum han nang pipon po la so teng bel si ara da phan stami ni tum hoi pen pachini pon lo Karbi Anglong Siloni Jan pen Govin Tiso report Bisonat Karbilai Tang te pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta Arsong ka cheleng PMGSY atwar ke claim asai ke sai oya puthak raratum amning kang samse Hamren pen kilometer kre hini kahelo Hamren constituency ke parlo arsong ahabar sokme apam angden along Hamren rong hidi arsong ka cheleng PMGSY atwar akele kasilam kesai oya bthak rong araratum pen chokche pusin ningduk chepaklangpon Contractor Komal Girisi Bangso atwar ke Kaselam Cheparedeng po. Rong arara tumpen nang thando na tengke Bangso adimalong aprang atwar so along. Thangnat ki hudun thu awe pinsi black topping salam dun pitpusi akoi pipon. Black topping Kaselam ji aphan dorchit an longle ki hud kabedat ajok akung dai sap an si carpeting salam nang koklo. Laso jok drain ki hud ji athayanta awe. La ana pita ko anma ajam ke thenang ji ateng le damde pinlang pusi rong arara tumpen nang than pachinidun Tata mobile pen baiganta che pek dorde set a PMGSY atwar ke Kaselam chokche lasi bangso atwar ke puthot cheselam tu vek nangji pusi rong hidi arsong arong arara tum sodak pen pachini pontu che pek dorde la dagala tata mobile pen la ake hungnia gari anda che pek dorde de lo ya lambang de masih lacu dam tang tadak dam parting koi tang lo ke bang dorde si hapu aliar pong tong der masih hapu dong yar phit lo gari ya bang masih li tum puya bang ke la soto war bang misen pen nang bunai piason teh pusi li tum rada tum bang ke kacuning ri dulu Nili puji ning ha bangke la dake atuwa ta ke hoi la pen la pu bangke arleng pi la pen la so to war bang bi ong ni tu mangke tu heta dadak kene
dampar ke kacing koi lu angke non na so to war pen ta ki pi bi thu lang po te angke arbe jang lo te la pun thu bang ke arbe jang te long ro pon pon ke to war ta bi bom pu aman pe to war bonai ta tumi dep ta bonai lo sita to war non ta niri tum iri pen ta phur un ama hanu ama se to war ta pi thik che na dang la pen la so plaster bang ke sab so par tha che nahi pusi ni di ka ning ji hả drain hui ke drain hả ini duni non avide lo tu war bihe kama apa kari ani sita rong sor wang lo apa ne koi krisi hamren si police ching thum si dak tan si rong sor pe hi napi pudun hi phan si bang ki wan dalon tumta aju adap prang rong sor tu the bang si bang krem hu krem dalu cái nắng sọt nắng chụp La bang ke dorkar sot lo. Itum ke do ke dam ta jingkha ta pusi dam nai mati. Ham ren ta pulo. Si dadak bang nilitum bang complain bang ke ladak bang pat hi hoi sonte harlong bang la nak tuk pite pen ali ke plaster ta ans se ke pathi thu ba ka par tha thui phasi nilitum rat tum bang ka kham khelo. So teng bulu te alon vedet pa mane jo non hesi plaster lang ta ekdom purla pe yo tumi helang plaster ta adi ding dilang mate ama hinu elo ama permission ni phansi rong sore chuni kinen kini dono he permit হয় মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰুটটো অলপ ডাঙৰ হ'লে ভাল আছিলে এইটো অলপ সৰু হৈছে এইটো সাইডত অলপ ৰিস্ক হৈ আছে এইটো কাৰণে অলপ ডাঙৰ হ'ব পিচটো ভাল হ'ব লাগে এইটো ধন্যবাদ Hang chong ra lo sita ni tum la rong so pen ke la so to wara bang ke biong chot la pa sino ne kari ka che pe ke aphia lam lo la sino la isi pu abera bang ta non arbe yang lo te la bang ta non ngrai det po asin ni hin tum bang ke rong so pen la sidak ke kroi kre det kam ke ke di kok bang ke la lo la si dim bang sap pu pthi chat te petuk chen na lang pu sin tum pen Nili tum dak arsong arat lo mata sentar pe lo la sotore nilitum kenang sot atuar lo la si nilitum masar tum stame un an bang nang bor ipi lo sita ke claim ki dam nang a contractor tuma bang alang litum bang nang claim pi pe mi medat non la si soang theka posi nilitum la so atumi sita me nilitum ladak ke claim along sita me nilitum rat pensil nilitum bang lo la penang tum phan la contractor la pem huri tum phan jing kilong sikti ke la daka toar biong pen adim ta kathe pai adim pina ama nang claim pi pe me ni po nang tum pini an si ke claim ritha pusinil tum pudun lo la pen nil tum la bang so atuar bang ke nang hut pi pe puloda mane la har long ar pong bang nang hut pi pe pulodang te la dake plaster ritha pusinil tum pudun lo la si itu masar atum sitame la software meseni phan pusialang itum bor ilo sitame a contractor tu mangsi nang bor ipp delu contractor e kumar lo laga nonil itum karjulong ateng pulote hala komol kiri si pui mane la software bang ke thek poson te la ke pathe chanang lang posini tum bang ke pulo theda ke mene mentune pata gari pine ta ke bang doko ti masidak che pekang ko ti mate la si ni tum bang ke pathe chanai Lada ke lanon ateng bulute ke dordi si angring dulu sa. Alam mange drain da vedelo. Aku puta sai bam da vedelo nge hu nije tong pute api bag si pek nang ko dilu. La penga plaster mata ke tang lu bulute la son bange chok chip sinili pudam. Yu. La sona a contractor bulute bang jo contractor same puthot na se lam dui phansi ni tum suniri. News Desk Report Bisonat Karbilai Nana pini prime time abirta laan pensi kangton eklo. Kado we phanta kurwang thula pen domi thakne.